Amri constituency ang kang umsuwailong APHLC amay kang ni bangso hud don pharo phoso siarat kaching bedun. Karbinglong Thomas Council EM Barim Prodibrong Pipen Pen Pinang Anatum Kongres Along Kachipa Ogdun. Panbari Ingleng Arong Along Karbinglong Labor Union Central Committee Sai Hemkini Kangpu. Karbinglong Life Adap Abirta long penilisami beauty BP non birtang ton pen arjuponithang. Kidam tang jangmi poni phai krit trokani Amri constituency alo umsowai higher secondary pathua klamalong APHLC Racharya song tumpen mai padopon bangso hud BJP Congress ADF lapen ASDC Racharya song tum methang asong along chi otikangsi APHLC along chingbe dunrinti APHLC song pen kipadopon bangso mai pialong alohi sarpoman pen GI kathar kursing timong Bikram Hanse Rosmika milik pi pendanglok ki ong dongatum chetong dunrinti Radamai pi ki paman ponahud BJP Racharya song pen don pharo prisosiatum ki ja ponalong Congress ASDC lapen ADF kadokave don pharo phora phokebran erkep ararutum APHLC song along kachepa ogdun along tiwa khasi pendanglok karbia khe tumanta chingbe dunrinti long BJP Racharya songatum Lok Sabha election manifesto long amatsi hemprekalam ke tokpon amatsi ave pulute karbiang long along kido a BJP tum kopisi raraphan arni wang amat hemprekamen pen kachong thui aret lapen ki pamang huaret nang hilang pusi mailong Bikram Hanse pen ninje pon manifesto paklang lo haladake artikel 244 elam tokpon pe gadi Topon pe sita ilitun dakar biang lo BJP atum bangke artikel 244 kangji pada kaju topon rarapan kacubai gani lama kacubai lo gadi ha Delhi ni ke state ki PG provision topon hai hai ya dak mamuli tum dakar biang lo BJP tum kaju topon ke tum ale doi ma ale di Karbiang long pen di mahasaw ararapan ahok peralam kithan ke nonama jai katharan chot Nasi alang ni pan non apong MP kiliga bangke ke pahay abangsi akinang sot pusi kaching bedun arat pening jepong. Sal jai kathar ni donbok ba unong mi khmak jongi nagaseng APHLC banlong unong yasai na banta upai puraja yang karbiang long bat di mahasaw. District ke thompen kadokave lak sirkep avot do Lasong bong peneli tuma bangke lak phua vote pensi haiji athe inglong so avot ana bangke phan trok sirkep an na bangke APHLC tum long et popusi phirangke thengno jai kathar penin je pon Swai high school fieldot APHLC rally ami patisu yat 7000 man manu gut khaise aru logote ei meetingote besi bhage BJP pora Aru Amri Development Front bully ADF bully ase Aru Congress Aru ASDC Aru CPIML or pora Yaloi join korise 558 family amaloi aji juk dise APHLC loi Chinthong pen himari dong par Karbing long life Jangmi poni phai kre trogarni Karbing long district committee pen methang sai himalong mass joining ajai me kedeng pon bangsolong Karbing long Thomas Council barim EM Prodibrong pilapen BJP state morcha member Peter Tiso pen chenglok pinang anabang phu bang phietum congress asonglong chipa ogdun Kilika pornang te bogbom si Karbiang long angkang pialong tame raratum methang ningkedok Racharya long kaching bidun bomason thaksi jangmi poni phai krit rokani Karbiang long district congress committee tumpen dipurong sopi methang sai hemalong mass journey ame pedoponsi bangso melong Karbiang long Thomas Council abaring EM Prodiprong pilapen BJP state morcha member Peter Tiso pen anparta BJP long claim kachipadugdun tanga bangphu bang pilapen AAP asong aphan kikroi arartum Congress asong along kaching bedun lo Laksin LDPD
Kongres long chuang ke ni hanga hem ka chuang housing ni lipil ate dak ni lipen kamplem ram ni lipen iem klem ram akorte tum siki ongda la se anso se Kongres aja kong pang tai Rahul Gandhi chichak lo non 244A implement na budang chichak la so do ko ko lan so je jakong pherang pidu egi mene prosi tarmane nili chire nang ko kalam ke lalo non Bharatiya Janata Party atum latum ke claim pon abang ke latum ke constitution mane script ji latum the word secular abang ke hekpon ji pusi latum kabor ipon laga kado go India angkang pi arat atum da thekrong plong ro lapenon nili tum dak Assam along CAA lapen uniform civil code lahai se tami implement labji po layong se implement la polotang te dak litum inglong arat atum bang ke tum thedung akisung doji lase laso bang ke nili chedon dunde lapen aprang man ta chupudun bom lo lahai bang ke mission kali usi chupudun bom lo se tame non bang ke bang agenda masi dokok lo implement vek po nonang kileji Lok Sabha election along Congress asong pen kachi toidun MP candidate Joy Raming lenga phan ki pahai vek ji pen song along arpu ke dola pen claim bang atum tame do de sang se sai ke deng pon bom pen nonapor pinang an arar tum Congress along kaching bedun lason si thek pon long pinia mai long MP candidate Joy Raming leng pen chinglok Karbing Long District Congress Committee along arpu ke do atum la pen pinang an arar atum chitong dun si misen pen mass joining ajai mek pichun pon BJP ke don tanga tum ta pajo pen chiwang thu bom lo la pen yakong abang ke thek thu bom lo la pen ni tum kenang soda bang non batai si bang ke la hello itum constitution che rai nang po democracy pareng thu nang po la pen moreng abar sai pen cheng lok ni tum la livelihood rural bot pen urban kado we munit phanda kang thur ponjia phan socially economically kang thur ponjia phan abar sai mukha ke 5 points eli toma pene party pen aklang pon lo News report Karbing Long live Karbing Long arat ong dung atum ke chong dat pensi ke cholong chora tum si ke ong lapen ke chong dara long kisung ke boy long kachirap kachitudun thekji lapen labor satum metha jakong kachini kenang sot pu pen West Karbing Long Labor Union pu manaf kram sa pen mahang pathek pondet pen sai hem kimi kangpu pon lason si East Karbing Long along kidam tang ningkan seng pondet pen metha sai hem long ke do kinang sot pu matha pon si Jangmi poni phai Krit Rogani Dipu Panbari Ingleng arong along East Karbing Long Labor Union Central Committee sai hem kimi kangpu pon Adap apor malom lamaing thur ponsi jaimek pangcheng pondo East Karbing Long Labor Union Central Committee me phu Jameson Intipen Major Pahim phu pon long Chunbang Khorsing Teron pensi aluhi atumaphan pachini ponthu Aluhiaman pen Karbing Long Labor Union 1 founder Manaf Kram sa pen chenglok East Karbing Long Labor Union along claim bang phu bang phiatum chitong dun East Karbing Long Labor Union ke pangtang thu aphan na pen ki claim ke dam nang je puthak chithan chimum ponsi sai hem kimi kangpu mesen pen pachun pon News report Karbing Long live Nona Purun ong dung a vote pen BJP kachipa hai je phan Hamred Mondal committee pen vote kereka me judapo Karbing Long la pen North Kachar Hills Havar arat Nona Purun komara bang phua phansi Delhi rong so pialong chitoi dun po kidam ta porahut BJP song pen karjabdun aki hai Horen Singh Belotema bonta Nona dihu kapidopon Lok Sabha kiligalong Modi ke japon aking kamalong loma mate jai kathar along lo labangso puthang voters akorte lapen injeratum ning ingthir pen ke matha por nang chikong bomlo India deralong Prime Minister Anghoi ki parjapon thujia phan BJP song ke manga keng kamalong team Karbing Long pen thir thip deng thiplo lapen ihin anat abangke APHLC song pen Nona Purun kachipa hai ponjia phan inglong havar arat Nona Purun kachisik pon dolotema bonta donatum ki du ki boy dat arara phan kang thura king kam ki mang lapen ili tuma hawara bai kangalong kang thur ponjia phan pura team Karbing Long tum pen du de sang se vote kerega me pensi apor kapitam theklong tangte donatum Hamren constituency ang kangalong Nona Purun along tin polling station kachipa hai pon ejia phan
em Mangal Singh Timung Kahumri Kivangji Dok Angdeng Simanlo BJP Hamren Mondal Committee Penta Labang So Sai Kedeng Ponalong Ning Theklong Binong Lo Pusi Birta Ki Pangrong Pherang Ketum Aphan Than Paklang Poniglo Jang mi pojik lo ni phai create rogani vote kerek pona me kang ni pona din lage nok tirang polling station along labangso polling station in charge ke hai Ranjit Teron alang ni pen ki parno pona lam ki damtang Carbin Autonomous Council kili ka hut nang litum ning dolang tahai on campaign kadang ta Messi huta ha eta vote kom che la sipini putege lo nang tum jong se 200 pass la per 187 la hini jugde lo bulotang se nang sumsi noebo ke dak fast dampo First amplo pulote ne nang tumlo price ta longpo ke hai ke ne ta BJP se highway gi la se nang tum phani phana na banang tham tam na than program ke nang tum chewar to de pur nang tum lang puno me munoi towar puno hem puno ne sob nok terang sor bhai nang Pinpur me labangso nok terang polling station along klang dongang thekpen EPHLC long edon tawe bonta vote ki lakha pona pora hut BJP song ko anma ke long nang jia phan ateng pen longli Labang solam laki kidam tang Carbin Autonomous Council kili kahut alam lo. Labang solam pini melong pen nok terang arar phan karjo alam. Pak throi sira trokner kebra pak troksi APHLC avot konat pen lo nang kili. Pak throi sira sarikuri ra pak troksi avot konat lo nangale. Ladagang mong masiki pilo karang makali ka kangura di. Nang nek ituang mong siki pilo. Sila sobang ke non ke wang yile sobang plang ke ceplang nang nilu Labangso constituency mate nok terang polling station along BJP song tumsi ki hailo tema bonta vote kilong ponang je phai ateng pen komchet labangso lam em timong sanghu kapeklang lam Hamren pen rongbong terang Carbin long nai MP Kiligapor nangte bogboma jo asong tinatum tame metha asong jakong kachilong japan vote keregame arni wangs tame ilitum thekponlong halapu congress racharya song tumpen non MP Kiligalong kache toydun abarim CM Joyraming leng aparman rongkhang block congress committee tumpen stame pini tilapara hawaralong vote keregame kipadopon Pini labang so vote keregamai long rongkhang block congress committee amai phu Tenzing terang pen kichari pona melong Congress asong phan ki kroi thip arar tum melong chetong dunsi non MP kiliga hut mesen pen Congress asong phan vote ki pipen ki pahai dun pa media phan pinangan alam kachithan padopon lo bangso vote kirek amelong pen kachithan pona teng pulote aling penon BJP asong phan parem nang po jongsi BJP asong ke hai thulote non ko an ma rat kisum an so sesi raratung sung thunang po Lasi Congress asong mesiana pot Congress asong aphansi ilitum puthot pahai pon thunang popusi melong Congress asong japi pen than pon tangte melong ki than pon alam the non ilitum arju pon sina nelo theke arunodar ge non ge ron afon ge on lo tum elong asam chom san chom do po lasan po mane media tum dam po phutun phun padam padolong le ti hai po inge non ban adon se dam bom lo adon dampo inge dak fill up the camp poisa nei pola so poisa phare si pidon poi kala dak tumke poisa bank ke alang tumane cholong bom ko me juddet pen bangso me puthak rongkhang mondal congress committee me phu tenzing terang pen phirangkia phan kipachini pon alam thi lapu henlo la pen ke jok pen copy si tum future claim ponangi ma la solam lo athema non BJP ke claim ke lama kama bank ke ilituma kisum the piklo akisum the pikalam mangala lo বস্তু বাহিনী কাদকে আদরকে সকে লাগে মুনি থেকলং ফ্রংল সিরা ঢাক ডাকাং বং ইলি তুম জাতক্রেহিনী আমনি তুম হাতা ধর্মলাম লাপেন জাতিয়ালাম সনকেবান থেকলং এতল মুনি তুমনকে মানে কিসুম ফো পিকলো সিলা হাই কিসুম পেন চেপে জগিয়েন ইলি তুম কংগ্রেস হেনলো hala purong khang blo congress committee pen congress songjar po aji dera pen kaningje ponthu ateng plote congress sarkar chewang thu theti ke rat sung pigji la sinon MP kilike iritum matha pamisi vote pinang po masap sopor vote ke chok chia joine ningkan phok kisum che chaknang li popusi me ju therapy aji dera pen phirang ke thing nolong lamthi chipaklang ponthu
sitame BJP tum ke lahelo alang litum non manifesto long sami ilitum thekdam long lo ilitum la khai so phan mangke la so manifesto teng plutang te ilitum han ke akena hok do pigi biheko ilitum tribal so tum hang bangke la sinon rata tum tanon chini tanglo je pinia sonson bangke je nilitum dake bahari meeting lege padu kali bahari congress amai pile ke pedo kali ladaka bangke just la pu ilitum dak kalom ke claim PCC president secretary alang litum phan nanga chitong si ke bang sitame pini koson pelone jo nalis tum phan sitame koson ni nilitum nang theklong lok asurit lo je news atum sitame je pini jo pana munit ilitum lo nanga chitong dun dong kamu kampen wiki be Karbing Long live. Pini Abirta ke lapan si kang ton poniglo Kardong.